गांवचे बोर जालो जाय. We don't have anything in mind, Baba. Got crooked mind and we are coming with a clean mind. And what has happened here is that is the party present Gala, it is not planned properly in a professional way. What they have done is last 2 years they figure business copy paste then I'm Gila. budget Yes, it is not done in a professional way. आणि आता या कोणत्या म्हणायचे पास अरे बजेट बेसिक पास करून आता तुम्ही पेपराचे हातीन गृह दिले आणि ती बजेट देर हॅज टू बी सम प्रोफेशनलिझम इन द फिगर यू आर गिव्हिंग अदरवाइज वी ऑल्सो बिकम अनप्रोफेशनल नो सो आय थिंक व्हाट दे हॅव डूइंग इज नॉट करेक्ट budget is passed. No, not that. We have recommended a lot of changes in that. SOPO collection is the issue also. So that's what. At the last 50, at least years. more than 60 years, that SOPO collection was done on auction. And suddenly they are doing it within in-house. On what is the criteria or nobody knows. What is the method? Ek figure on dila. The income is less than the current year. Now it has to, because of the inflation, it has to be more. Whereas they are given a figure which is less than that. So we asked them that we don't agree to this. Actually this decision should have been left up to the Gram Sabha. They decision गेला आणि मोठा we are going this way. आणि स्विमिंग पूल बी नाका म्हटला ती Swimming pool we don't agree. आज ग्रामसभा आसलोली सो आमगे सगळे इश्यू आता फकत उलयले ते आमी बजेटाचेर उलयले की तेंगे चेंजीस जाल्लोल्यो त्यो सगळ्यो तेमी कोण घेयले तेंका खूंय बजेट लेस करपा जाय आसलें खूंय चडोवपा जाय आसलें तें केलां पूण कोणें तेमी प्रोपोज ऑन सेकंड केलें ना सो एज तेमी आतां प्रोपोज सेकंड केलें ना म्हणटकीर आमकां आतां मनसुनाचे डेव्हलपमेंट वर्क घेवपाक कांय जावपा ना एजंट केली मिटींग एजंट केल्या हय केन्ना दवरला आता आमकां अजून डिसायड केलो ना केन्ना दवरपाची 3 विलाज ते सांगिला म्हणजे लायक तेंगे डिसिजन घेयला 3 विलाज आनी अबाव आहाय तेंकां दिवपा न्हू म्हणून स्विमींग पूल उदका खातीर प्रॉब्लेम जालो. हय उदका आनी लायटी लागून सोपो कलेक्शन आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी पंचायती दवरलेलो कित्याक जायते कंप्लेन्स येयलोले पयलीं कोण शॉप घेयलोलो ते कलेक्शन चड कोताय सो तेका लागून पाट बॉडी डिसिजन घेवन आमी तो सोपो आमकां अंडर पंचायत दवरपाक केला पण लोकांनी आता ते पंचायतीन दवरले तेजे ओपोज केला ऑप्शन करून रोडाची शॉप आहे ती आमी एज पर द हायकोर्टा ऑर्डर प्रमाणे आमी ती मेजले हय आणि मेजून मागीर ती आमी फायल फॉरवर्ड करतली ऑलरेडी आमी वॉच सायडीन कवर केला मेजून ती आमी ऑलरेडी फॉरवर्ड केली फायल आता आमी दुसरे सायडीन करतली.